nana Yesu Christo nya botere no ene sa Yesu abotere no ebi ni ho. So you can't compare one a Christo di can frɛ woman their life to ye as say Christo fly no. Let me give you this small analysis. Me say 20 years ago, 5 years ago, 4 years ago, Nyankopon no enyo no na say oye adwuma o. Say we wona bufu shumu. Say Agradaa Yesu ya jinkwa Messiah Yeshua Hamashia. Wase what the enia denia kokudro ne abufuo ana odi pie sabre. Me besa me mauti ase say sa enkai tete Kristo somono a me pacho wo se na ya she Kristo ne abufuo ne wawu na wantimi anye na dwuma no atwam Yesu na wo ye din mo mudi sa samfo ne kire no no awie ye bre sa Messiah na say he is not going to keep quiet. So what about yedi Yesu achi? So me, Evangelist Mama Pat, I am not going to allow this motherfucker for anybody to come and criticize about my ministry. It's me to say me Mama Pat me to way. Now that the ministry kasi ashamensa. Na yenda odwedwentwie bi te se Obofour. Odwedwentwie kwasiampani wudini kromfo antichrist. Bi te se Obofour. Na wafre akwasampafo bi ni dwumadi. Bi te se Huahi, Amankrado, Same, whatever. Mention them. They are antichrist. That is the reason why I ran away from them. One more ye antichrist. Only power flow who Obofour Tigana Kroimu. What you juma would didn't say? Wo bon crofo pa, munko we ya sorry, mun cansem wom hufi, munko when you say. Shy, I will me say any adibu kumi krom ha. I'm telling you. Until some me mubebu mi tuwa kume. And now some mube chamiti kase. I will fight for my rights. And some allegations need explanation. Chorobra. Some allegations need explanation. Say obi allegation be toswa. You need to come and explain yourself. Obofour, I mean kasa munchro. Sa won kwasi adwuma na obeye na nya bi ne yo. Sa won kwasi a evil spirits. Also my bow to ja. This is the power of me. They say, also my bow to ja. I'm one video with them to social media. Obofour, this is the power of me. And I am here this second time to give you strong, very, very, very expensive warning. I am here to give you very expensive warning. And if you don't listen, Obofour, me say jai uchimieno ano pa bono jai. Now it will rather disgrace you. I'm telling you. And then I would say, wo ya munyami chuma, obisu ya nyami chuma. What ye any brany bay ye, or person we are singing our quanya mooding, or person we are singing our quanya and so can. Now what Jimmy who we are quasi a boy like you, Obofour. You get the nerves, but it's not social media. Every dim crofwatem. Now what do at Tamwa? What be what Tamwa who chatten ye? What are 10 years? What's not the whole social media, the nation pastors, the D womatem. Oh, but now social media, the papa dumno, ebedi womatem, quasi a boy. Now, what do you do at Tamamasa? You can't run away to any police station. You can't run away to any courts. But say, my soul perm, my soul perm. So, to me, call bo a man crado pa, bo he pa, se some crofo, committee. And one moment when he paid his soul, child draw a good ministry. Hono, me say enough is enough. Enough is enough. Now me ma so mui obient me nyum free myself. Obofour, me say ma so mui nobody can take you from my hand. I'm telling you. Jai chimi samono ni jen grass samono. Na enya wadwe say he na me tie nkwasiafo bia 2.1k. Na me tie nkwasiafo bia e na wonya asem e na Obofour bebo hey me ba mama me so me condition. What must say? E na wonya asem e na Obofour bebo ho. E na wonya asem e na Obofour bebo ho sa
Menya sam amu abeboa me. Etu o chimi no na yedi. Anya sika ye no bi wo mo ya ye chi om $11,000. Sika on be come anu atumu. Ye no bi. Wo mo ye chi om dan ka chi om $11,000. Come be come anu atumu. Wo mo a ye yi wo mo kwete to so. Na yes say ye sika boom kra, they are still out insulting us. It's a money mafutua. You people should rather advise your so-called bloggers. Obofour, mami can't summon channel. And ya what they say? Blogger be bet to me abwa wo. Masa, jai chimieno. Jai chimieno ne jai pabo. Jai pabo. Me se mo nyumani nyina say. Mo evil plans no. I say, mo nyumani nyina say. Jai pabo. Why ye nyami juma drube bia? Eka sabre ya wuko we ye onko kura brem our ministry mono. Cause this is the time when you need your respect. By a Jim Bonnie, Yamopa, yes, some funko be a solid, Yafa funko si will be a solid, Yam plan evil. Na me said I'm a police phone channel. Na me yama baby, you know, Jajan Chie. O Jajan Chie, can my back, o Jajan Chie. Sawajiya, ubi wusa bua. Once Sawajiya hon kron about boam wusa bua. Obofour, so when we this kaya, for Sikadiko osu children's home. What must say? Naja shimi samono, I would see so, why your table, now baby, and I will push a man crado, who push it when also my yedina ma tan ma pie. Na piena ma pieno. Me se untimi njo hu free me nsem. Me untimi njo hu free me nsem Obofour. And I am telling you, sir, bloggers now we use woman. Nobody can stand in front of me. When you kwasi penny na we video no be sa question. Ni when ni mo ye jahano. Ono no nkodi na tem. Ono no udi me say musa ni pa bienu we ho. Me say don't you ever mention my name again. Na ma be kan say no. Obeka se me di agoro. Mabe can say na me mama warning no. Obeka se me di agoro. Ochimifo aba when he rains TV. Kwasi penny na baha. Mo attack no. Men blocking no. Say di no kra manhwe. Men blocking it da. Why sawa baha dia woni chaasere. Why wo ma me hu fi. O ma me hu tomago. Woni chaasere. O ma me fani ni chaasere. O ma me chaasere twom tweba. Why wo ma me crowfo ti kumase ekodwam wiewia emaiti. Wo ma me ti kumase wiewia emaiti. Wo ma me ti kumase wia lakasamna hye twam kwasia wo hia te sa wo ma me. And now no ma me nam kumase ekobu nso wo bi fie. Na wo ma me koy na azuma twede. Alata samna e fe na azuma twede. Ada ho na ma me awia samna e dia hye twam. Ma me wo de kwaye dan wo se me di kosime ntoma. Who here? Messi Kone Kopo Mane. Would I do a blanty or waba? Let me sit down well. Who he? Or crown for a brantium was soon yet juma. A brantium was soon yet juma. Now it's one of my Obofour do true. Quasia, a jama me to come up say, now my mere than a crown for and on in them Jim no rear M80. Salmon suti, or be drowned am one. Asa will be sasa na mane boy saying, na ma many de son na mo be one who good namity. Abua ko todi ani mama mini. Why go and feed your mother? O ma me kwasi ampani no, awo ti kumase no. Go and feed your mother. Me say mo attack no me block o da ewurade yesu. Dia me hwehwe nie, me say me block o da ehu okromfo baby abedu bia no awiade but Ghana for say ehefa e de na ba yenti e pam Firẹs TV enro ya fa wo next TV ya pam enro ya for next TV ho ahi ya pam ehu but Ghana for de yenti e pam wo kromfo o ma me ye kromfo wa so ye kromfo abrantie mu awasi so hwede o ma Obofour di utrum ama waye hwede o ma Obofour di utrum ama atrope Obofour di utrum ama atrope ehu o ma me ni nam krom no srese sika ho ahi ma me ni nam dwaso srese sika bieje mantire kwasiampani mese wo awurade watie hua me block wo da
Me block would da. Me dia me hwehwe na me nsakan. Si ye bow trumuja. Ya bow trumuja mo wabaha. When they just the power of mama parts. Ya bow trumuja am wabaha kwasia. Small boy to say what utimi no yamu bada. Why utimi no yamu ba edda. Yamu ba edda. Small boy to say why utimi no wow yamu ba edda. I never be exposed wow yamu ba. Small girl 3 years u repu ba 3 years. Mena mi ko beli hu e police station. Mena mi ko beli wo police station wo ba 3 years. Why here but chira Ghana for say wo ba no wana wa wo no Obofour chi wo tum no ana wo yere eba TV station be peska ko toduane ma wo ba ne di no wo ba no wan watimi repu ba ma wo ba wu why wo repu wo ba ama wo ba wu ade wo yere na gya ho akwale abrewa you are curse why you are curse me say why here you are curse you are curse oh you are curse or kromfo you are curse wo yamu batimi repu yamu ba manawu aboa wo ye nipa mese kwa Obofour e me di wani wo betwitwiri bimu get ready who he can never help you 2019 so who ne course wo mese masoja no Obofour e masoja no your bloggers I will never give anybody attention kwa twabua e en twabua wontimi ni ne yere kwase ampani Obofour e en twamoa kwasia mese me ma bomu tuja one man commando moye ni pasen count yourself almost 20 or 10 bloggers one man commando kwasia abuafunu ho kro abrantie mu awasi so ho kan se atre ho kro wo ye bema adane ye aya wudwane wahi mese wo ye bema de na wudwane adena wudwane adena was sankrofo protector ka wo ye bema no na se ne odwo wonu mo social media no na wo ye di kwasia ene wo konne kra no wa frɛ momo obi medi machi o ene wo konne kra wo fro bi so medi wachi kwasia susu ye bema wo ye bema wo be ko ama Obofour kwasia mpani wo ye bema be ko ama mankra do kwasia mpani susu ye bema aboa afesha ho ehyehyɛ I will dimri ka page na say me I don't come to your page I don't watch you I don't come to your page I don't watch you kwasi ampafo oh wani mu na gu ase meja wadwani di me ma wadwani ni biem wunya hwe mfiri me ho biem me ma wadwani ni biem wunya hwe ni mfiri me ho biem ano na aya wo ja na afa wadwi mu because Obofour betwi wadi Obofour wo twudi enti se no atasatase na achemo oknaman hwe ani bra makodi Obofour achi hohi woni amankrado hwe ani bra a wakodi Obofour achi simu koji sikaduro ani bra makodi Obofour achi simu koji sikaduro ho ahia didi ntrumu ya dini trumu ama ni trumu ate kwasia na odi o me say ye be so mu at the right time hohi wo me say ye be foul senwa wo ye be so mu to senwa enwa ye be foul senwa why are you hiding yourself I feel no man udwane edwana na odi ade abua uti aboa edwana joa na odi ade abua uti wona wane wa hye ayi jalabia na odi ade keteneti me say ye be so mu the right time me nya kawodo menti semu amu ye video na obi basia na mapon that be I'm not a coward. What am I saying? I'm not fucking a coward. Obofour jejenchie kwasi ampani abuajan me say me ba be expose mo mo evil things na mo plans I will come there is called your house hey ya body chiro mo jama okisi wa piewia aboa wa piewia ojimifo utrum ni edie Obofour ye dwoma na otwa okaje odi utrum ose trum dale hwahi mundi na tem adidi ntrum ono ni trum ni edie ese o ye useless wo Ghana o wudi need to say wo onipa woni mu no kore na wugi sika
Unim no kore, na wo Jessica, Dani Gonton Pono kore. Obejai no watch ho, abe criticize me. What must say? Obofour, me say, who are he? Any a man crado. Any man who was a son woman bomb pa against me, I'm recording one more. Who are he about the bone page in the son? And what's in my soul page? Na minyanya send your would be bedded the nation prophet at them. Now obia nya sheno. Send your would be kodi Adom Kyei atem. No bia nya sheno. Shut up. Yedi na mi bedi watem. Ahifun toma ebi di biachi. Ahifun toma ebi di biachi. Obia sro di obia do nim do sro no. Obia na nim do sro no. I am your boss. Kawanu tum ne jai chimiye no. Ne jai paabo. Eti mo mo se mo frɛ social media no so amunim nyansa amuna mutufo no. Some viewers, you should advise your Sami not to mention my name again, not to play my video again. Anya sa me se ebe fa wo se rapture someone mo betena se bobon krofo di and why you with this and why you with that and why you with this and why you with money and why you with say and all the way you be, you know all these things. And you are throwing challenge to me. And you're moving to Mufo. Namushia answer. Don't dare me. Don't dare me. Ate. When Nimusi Mumu a touchino, Ate Same, for way and your first and last. Who be Masubi? Who a reading upon social media and I for say. Who be Masubi? Na odwedwen hwie bi te se sa branti when abonsamfo bi te se Obofour mu a na mo hihye wo mo na ko bi a wo ye wasore na me so me ye masore esi den na wo kobo pa se sama kot na ufie planane tuo mu begu me masole dem say you are planning evil against me masa me de odi agura me posa wo hwe wo se me di kan ka kire wo me posa wo hwe am woni so abiriw uchimia me posa wo hwe am woni so abiriw ati twi na me ka kire no asi aboy chimifo onkwa na abeso judin so atwam na me dwuma na eye season edu baby na o mere twamu a you should accept it nyame dwuma no eye season enti edu baby na o mere twamu a you should accept it na kwasia bia begina ho and now your ordination and obema 50 million aboa 50 million na Obofour de bra me papa me to me ko toilet me di twi me to yesi me di sika fi me ni sika fi o ya ordination na me ko toilet and na me se mo nyi sika di free invrepo ni mo mera me na me de papa me to me de papa me to me chi won sam sade de papa me to asia boy and you know the other four ochina ya sorry your weja junction baby bia wo biara. Tomorrow is ordination day. Tomorrow is ordination day. It's ordination and donation. It's bomodia so beba asori. You will wait a junction. And ye pray. Yen ye kenam some. Yen ye chesika. Yen ye chamu. Yen ye chantadie. Namunya beifua. She adoye. Aye ye was solifie. Obofour. Anyofe. Untimi ye bi. Anyofe. Nipa boni for to say anyofe. It's you rather organize people. And Amankrado, Muko we are sorry. Amankrado, meba be exposu emripam. Me meba be gu anymore say emripam. Me kasakwa. Before you see me coming out saying no, now something is fishing somewhere. Wasia, unye useless boy. You allow yourself trumu kakre be duty. Trumu, he say unya HIV. Who here HIV? Who are here HIV? Bema be a person in a beda. And they say, oh, Obofour nko na di ni true. Ade Obofour be yama wan so be do true. Onya di true we asa. No one better social media, no one be di atemwa, who true one obe di ama. About me say, Amankrado group no. We a bema na wo mu a omo ni sure they will give you. E ye true mu keke no mu be di. E ye true mu no mu be di. And no one be useless. Was in true mu darling who he.
Eh, where do you true mo? Who do true mo? Mo tromla, who true mo, who true mo, who true mo, why you true? What's your boy? I went to say, and I'm a corner honor, and I'm a corner honor, and so Fmčk, you begged me to come to my church, and I'm a sack you. When I sack you from my church. Abraham Bayam who say, Mo plan evil me pamo, I sack you. Way? Because when if you are a man, come to Accra. Are simple? Are simple? When if you are a man, come to Accra. Are simple? Are simple? What's here? What is social media? So I say, "Mo ye bema." I say, "Mo ye bema." So unya bema. Unya bema. That's what I say. Ojejen chie me se kona koto duane ma o maami ni. O maami ti Kumase duawia mantre bubu samo tre ne nam dwa so sesa fom banche bode ne deda fom na maami sesa no odi. Uti social media so brake ti social media so unya togo made na shine your eyes as a togo made no. No bre obi sha ofusu wa wie so na mo komode wo. Wonu mu twa nyina wo fia wo tim ya tu. Edan ya me na me high ma wo. Me high daima wala pass because of oyire na no buade no oba na no yem pai bobofo na obom paye na wa repu ne ba amakola na wu no oyire na be sugu mi so e wa bra ya chi wutu mu na me ma girl ni skamande ko high dan kwasia ojimi for o say when your landlord is coming, get ready. And no why not be high dan ma no say bia me high dan ma ne mapam no me am chia ne dan ka mapam no why na be high dan ma ho ahibiem anything no wode ne to akosia wowa wode ne to akosia wowa ma Obofour di ne trum eso Obofour high dan ma high dan ma what was here a dan ya wo partner munti enti wode ne trum akosia wowa kwasia ya wo kibi wo ho na wo ba ho ahie bokia wo bia beji wadi bokia wo bia beji wadi shabrantia just wo hia ho ahi physical me se nanim ti se adiampo ayi fufuo a to besia mu se wo hia ho ahi physical nanim ti se fufuo a to besia mu kwasia no wajimi se nya jimi dwuma ne do beye wajimi se jimi dwuma se ya ne do beye sani na Obofour di wuchimi ya ena odu be jimi dwuma se ya obetena se ana me say kwasia boy untimi high dan nam hwe abrewa bia wakodi nachi hwe abrewa abamu asa de wutie yi ena mawale ena mami ena mawale na meyere ni kwasia for ba na mechina abrewa obi 65 years abrewa obi 65 years abrewa me say wo ba ni picture ena wo yiri pictures yi na we ba be gu abonsen wahi wo ba no anu ntina me boa mo mamu sika hwa wo no o yere no me di pictures ni na baba be gu abonsen ama Ghana fo hu useless ama brewa na wudi na chi na hu say oba mu akra wodi wachi na wo ba no oba na kwa wofo na go se hwe yo oba na opeso de ne kwa ya rituals no oba na opeso de ne kwa ya rituals no anu ntini wagya wachiri di no enya brewa we na du bedru baby what ma say udie beja wo ho ahi trumudie ebeja wo amwetimi awale oba wo wale no ne wo akwala 3 years abra ya chi wutumu woni oba yi ti wo wutimi solid oba yi ja wo kodi utrum e wo circle kodi utrum wala pass asia boy aboja wale fra wa ha o try why you wanim si mumu to atwi no wa betena social media na waja wo ma me kwasiampani wo ma me kurasini wo ma me kwasiampani no waja ne wo ho na watam obi ma me na wanya agimifo ma kwasiafo ashawefo atutufo mrewa jantrafo na oma be gu page so yes ye fra ye collars na mudi atem sister wo de no me be ma wo ma se obi moudi na obi nka wasem o moudi on kan wasem Agradaa hunya mahi na akotena page so na wudi na tem me se wo de no me egu maso wo de no me egu maso wo de no me egu abrabo so I am a woman of God upe I am a woman of God
me kasa urade otie me kasa urade otie se me tie mu akasa urade onye adwuma eye se me kasa urade Nyankopɔn onye adwuma eye what was here Wasiafo ma ye group ene mo akohia mo wian mo be pretende abetena sese de monye hwe no ene mo nya odwodwantwie Obofour dwodwantwie akos brahana men kanya asasam nkyira wo sister ya ne aprema afo na ku ya ne ma bi omutimi to wigi show muti ya ne ma bi omutimi to atade papa ehye e ma bi omutimi to atade papa ehye enye nkurasefo bi tise wo ha me se me hwa wo akos me hwa wo na me hwa ba bi a wo te ne ba bi a wo pua twotwo pia bi a wo pua na me abrochire etena eye me tan akos no wunti abrochire tena eye me tan sa wo betu ho se meti abrochire na we ba bi a wo te a wo ye video na wo te fa ko na wuntimi ntwa ho wuntimi nsa wuntimi move wuntimi nteme na wo de adefo abetena se se me be kan defo asem akos wey eye warning and for me video biam na wo do your ba for me video ye nyina yeso e be start analysis ni bi wo do your ba ko for me video wo your ba to sem ya kwana sai ko for me video na hwe de obehu wo wani so asiem pani ba ye nyina be ba be ya analysis ni bi na me de be nya analysis no Facebook o meye wo TV so akos meye wo analysis wo TV so ne wo niama bone na wo ti UK ho na wo ye wo niama bone krama die audit UK ho no ye nyina be ya ho analysis akos obabesia ti UK man krama ye dine krama die also be ma bi ampel en krama no mu bediu kwase na wo jimi sama wodi na wo so da wo tarnish nkofo image ki cancel for no be ma be na you expecting say omla no ne akoso omega en krama die me se wo do your ba san beta me video ne ko jimi ya baba betena sia be your ho analysis adwuma wo ye wo UK en krama yo wo di wo ne atua wo ka na ya ma baba so kana mai na wo te faako na wo de nkokromotie eju twem wo ba begina wo life so I am move up and down check wo ho wasia ba bi say abuafu a wo mo brother course na betena say I am brody and a typical analysis kwasia kona koye wo papa ho analysis wo kunu jimifo na ontimi ni kwasia na wo de na betena wo che has boy no abuafu no osebo enkrama ni eda enti wo ompel e na ogira wo nchen e na wo gi YouTube ska na de akoma no wadi hwede watifie duru no wanim nyina ammoa se ka anya accident akos se de wanim ammoa se ka anya accident na wo betena se de adefo betena se e be ya analysis kwasia ba aya wo ba enkrama no mo ne wo dan di wo twam ye tua wo ka no be ye no ho analysis akos enkrama no mo ne wo dan no be ye no ho analysis no obi an si UK ho na wo te no enkrama ne di wo ne tua wo ka be ye no ho analysis na be ye ho aye brody aye brody o na wo twe we de enkrama no mo kodi akos na aye brody sa na man krado ne ho ahi a o ma dan enkrama yi akos ko e wa nhwo manim sa akos fu se wonya jama shepherd Wamu bedina tia ne ka wo di akoso wie ya say hu ahi ene amanka do a o madane nkraman o trai ma we enyo first and last me say wo fa me video biem e betena ho e be jimi wo ho a akos wo fa me video be me say me baba yo ho analysis kwasia wo ti abrochire di wo twa atu jackpot ene nkraman ne di wo tua wo ka akoso aka fefe enkrama ne diu etua uka wotimi ja enkrama no wodi utua uka no eja ho ebedi adefo atem fa so be na ho so social media na ya futi kwase bia betena so a na wa betena so no okasa na ka wo sa woman we ye fra wo akos me se na de aye brody
Anumre, me say aye brody akosua kafefe, aye brody. Me say mon share video na aye brody. Now me say update be a one sister your friend akos what social media. Me say wo, me lanchi bia. What dey sabe po me din. Me say fa me video bi na fa me video a. Afa na me be ma Ghana fo, ye hu nipa kwa me kana sem. Yes, UK for maybe and come and you mudi and come and you muda. I akosua kafefe. All say na me kind of picture ni how. Na me train mat na TV no so na me do picture to TV no so. Na we boss na fo ehu adwuma wuti UK na wo ye. E ho da be ma wo nana brewa. E benya stroke by force. Kona ko be slim bastard. Wo be mwatimi atu kwaya kodu UK. Se wonya dwuma e na wo hye dem. Ana brofun krama ne diu ne atua woka opon we nyina achi wonsan ka wanu ntum nya kukudro betena so hye akos madege wo onim krama yalefo akos enkrama die onim krama yalefo krama yale kura akos be ma na di no sikanti sister na de ko padwuma ye akoye adwuma no akos ya kafefe me say won crofo I mad to say wo a mu go UK a mu ye dwuma no sister won chen wo mo wa fofo ma to kwan akwa brochire pie babonte hu say yes a brochire ma me ngege mu bi pie babonte a na brochire kwa do kon keke what ma say na obat say kosu ti UK wo koya crofo ye dwuma eye dancing ye tuo mo ka wo de da bi akwadjoro ampebre to the also do check your friend fa wo check be golf akosua kafefe fa wo check be golf ana wo tse dem na nkrama die na ye tufo akosua nkrama yo ani wanim nyina drop sa boa ayana mo betrase a mo se na kosu no ana wase kura onse kura o se kraman ba nkrama nsuwa konimu ama wase kraman ba by force. One sekura, I am who had the new year, was secramai ba, or secramai ba, on sekura, or secramai ba. No, Bam Wabbits na UK soon yajuma, and cramai dear, and Obamoma di war. Now, who could do one or perrier, or Opambour to one shall draw simple, no, that's not Facebook. I am brody, quasia, or China cramai di, and a brody. Of course. O China kama edi tafri mono enye brody oba besia konin kraman koda wie no asole won hohoro ne ho nwale pepa ne to na wa betena social media hey aye brody kwase wo be pe wodifuo bi na wo de na pepa na ni wuo so oba pe wodifuo bi na wo de na pepa na ni wuo so en wonya brantie bi gina ne nchen on se oba Ghana utwam wo aya ba bia hyawafuo gina o ayi circle ne wa hwan ho no also ashawe for ni gina wa na omo body guys gina omo nchen also ashawe for ni gina wa na omo me man gina omo nchen say na wontimi metwini ni ebi ni bra na o gina course nchen no bra na de bi o gina course nchen no wo chi a course because sen krama no ne beda o jiskana nsa na o ne krama na da bra ni jiskana nsa na wa man krama no eni a course wada enti de bia wo gina course nchen no ade a chi a course ne nkrama ya na kura more than 60 nkrama nkwa yes unam UK ubo si ya packing nkrama ya guka mu na bi de kwe hey na mo ya do mo kwan asa enya ye kodwale wo mo beach asa enya ye de mo ko hospital asa enya wo mo bo mo ko fra course omo ko fro a course it's always a course met na Facebook wa ni akana to them krama we ba ni yayi na kokan na krama efofro aba ni mo be chroji me o me broke usisi a ya se me nti obi aka so mo de mo ni minti me say wodru you carbonten so a now be wo se cargo car en krama gugum mo amwa brochen de se mo ni de me kan na en krama gugum na che hihye bi kon na krama de yawo en krama take ya back and krama no take ya back anya biase kodware nkrama no anya biase de nkrama na hospital p akosua ka fefefie sometime
Na bra no ye video no jira ne nche no. Afi na bra na be kan kraman no. Sen kraman no mo ye sen. Adom nya kraman do okra no. Not less than 60. Adom nya kraman do no. Not less than 60. Na akosua kafefe into no to we wan share draws. Akosua kafefe. Or met na Facebook or share draws da. Because all you always ready. Always be an a channel while you ready. And krama no mo buy a woman mubabe dino. And your woman mubabe tafrimu. A piano a 1 pound so oje. Ako me say me belanchi bruta. Because Ghana for moti Ghana haseno. Omo peg ma wamoti UK. Our morning krama dano. Omo poma show. Omo huomo. Akos don't dare me. Akos don't dare me. Na ya yin krama yi yen yomu momo. Ya de ayi almost student form ni bi no mo de ato form. Ya so ko ba bia nkrama ni akoso da omo wo mpa bi a sa mpa no hospital mpa ni bi. Hospital mpa ni bi o na akoso akoda so. Etanya bia o be pie wa ba wa je say ya hospital no da wo boa. Ne dan o da mu no. Nkrama ni be di no. Na papa na wo gira ho no ojeje ho no wa jiska. Adwuma wo ye e wo UK no no. Akoso aka fefe. Obamwa man krama no wada am wani masaboa. And all but social media was saboa. I almost was a kura. On sakura was a kramai ba. Mesa was a kramai ba. Now oma yi kramai. Now we na beda akosu do ni mu kramai alifu. And kramai bi pie ba o no so nsuo. O mu huni mu so nsuo. A wuti mu se krama we de wo ya yadefo. Akosu se nya hwemeje. No abebutu akosu so. Epanyam. Akosu wi anu agi ni sika. Hey. And then you read the mama part me say are you bloody? Are you it is how it is. Me say you mre it is how it is. Now krama ya no mu nsuo no mo huni mu amamman na ya yi no na ya kita chain ni mu e de se. Akos na be Ghana mama krama no so eno abeda. Me de amen krama no kwa de wo se wunya ni to. Me men krama no womo ni omo krama ya omo ni omo da no omo ye neat chen. Dabio na wo no ye UK krama ya bodamfo a krama ben ana wo akoso no beda. Krama ben. Ye. Krama ben no beda. Sister. Sanyan krama abodamfo ayalefo egu UK. A wo mu nya baby papa bia ne ma bi nkroso a. Krama ben no ne wo akoso beda. What's the UK man muning krama da ni atua wo ka ni wanya duane adi kamene wa kade achia me hye medem kamene wa ade achia me hye medem kame mpie mpo no bia waje krama contract de wo pie akos aye brody enanumere kwasia o kase de bia na aye brody amankrofo aye brody aman anumere me say de biara da en krama yo akosu ja en krama dio yo ja on se na ya brody ama aye waje se de bia be ya brody ama obi o aye brody en na maame no en o so wo ska kwasia uti UK din krama kote uni kapre ti UK din krama kote uni kapre soliana wo fum social media brabo fum YouTube fum Facebook onko awo je dan wo wiase. And krama sister to me know that. And krama sister to me know that at the sports. Of course, you are the last person. I was with me better in life. Sister, me say me belancho. Because I was here man Ghana for months any daho. No mu ma bi o mu shia o Ghana. And no mu tu kwan ko UK no mu shia wo mo a. And so mo koso mo pe. Ya be ma ye man mo ketua no ahu ma mi fu bi o mo ne nkraman da. Akos. Don't dare me. Don't dare me. What was say? Wait, I am warning. Don't you mention my name on your page again. Don't you ever mention my name again. What did you not make a trono? Obofour for Jimmy Ebejina na make a trono when you